ole chi boivek ule tun tuma chuan WhatsApp Messenger feature thar chi rang te i han bi chiang vele thungila thome WhatsApp Messenger hi ti hian anon update kal renga thil thar chi rang anon ta bel zela tuna po hianin tun ma a WhatsApp Messenger al om ngai lo thil chi ran anon da thar te chungchang kan han bi chiang le don ani ama sabera chuanin WhatsApp message reaction notification chungchang ania WhatsApp a khanin in lutanga chuanin helai grupa message pakhat hi kan react don ani hi like reaction hello petaila ha kan like ta ei ta hi lolan hi you reacted like true tin ti hian reaction notification kha aron lang ta tin nangmani react ba ka khanin ithil post le comment mi in anon react na kha ti hian reaction notification hi alo lang thin don bok ani chuanin adot le a chuanin WhatsApp Messenger update thar bera chuanin chata mi ibiak te private ibiak te kha khami te khanin status anno update ta chuanin khami te status kha heta helai status avalua va en kher ngai lo khanin helaya imi biak to te status kha ichat li salang te ho kha heta tang hian chat li sa tang hianin ol sam takin amu thei ngal to ni internan hemi te pani hi tuna lo lang masa te hi an status kha I endu chuanin heta status a han lu kher ngai lo khanin I chat li sa lang to sa de kha an dp a khan izukli kanga khu a riat chan be khu a hringin alo la in kual be khu kumite khu an status kha I chat li sa mi te status kha ila open lo ti nania kan han open anga ei ti hian status kha en hal the ni hei po hi lo ni ta sela ain metanga ti khan status kha lo lang zela ni eng te po hi khan lo lang zela ti khan I chat li sa om sa te ma a private chata ibiak to sa te khami te status kha chu helai status en na pa nga ya valut kher lo khanin I chat li sa tang khan ti khan ol sam takin an status kha I en sak thei to don ani tin chumi ba ka chuanin WhatsApp Messenger update thara anon ta thar le chu group member chuak to te khami te an chu hun le khami tu tenga group chu san ti kha en let ya view past participants ti feature thar kha anon da le to chu tiang hen ta ni internan lai group a hen lu ta ila chuan a group info amo helai group name amo hen han click anga chuan member list khat hian lo tlar thata view all click anga in scroll thachar charanga chuan noi hi view past participants ti alo lang ta a khai hin click anga tun ni sombruk chunga kha group chuasan to te kha khami te kha lo tlar thatur mai ni mi hi chuanin ni somni pali thlakwa sang ni somni panni dar chonu dar khat le minute somnga pathuma khan he group hi achua sana khatiang khan midang po khali khan group an chua san hun kha khan alo lang te zel ta admin ten an remove te po hi remove anita ti khan
ni som ni pakua thlas sari a kha an dar som pani le minute som nga pathum pm a he group atang hian remove ani tikhan kha group atanga member left le remove te kha ni som ruk chhunga mi te kha khan en the zel ani view tikhan katiang khan he group apo hian han en le taila ta hian group name a hian han click anga chuan participants tuna zan ni som ni pangan meka view all hin click anga scroll ta charanga he view past participants ti kha ulang le tani ang kha he chung berami hi ni som pasari tlakua dar som pani le min som pani khan remove a edang te hian chu tiang chumi huna chunan left ti kha ni somruk chhunga mi te kha ti khan alo lang zel bokani kha kami te pathum kha tuntuma WhatsApp messenger feature thar anon ti lan thei te chu ni a WhatsApp hi tuna ka man mek hi beta version ani a version hi ganan enanga WhatsApp Messenger beta version 2.2.1.7 beta a khang feature thar kan ron soi pathum de kha mu theya ei aya update lo de po hena mu thei mai theya eng chin chi a nge khang feature thar te kha aron ti lan i chu ka chiang chi bi lo pa ma ro chu khang feature thar te kha i lo la mu thei lo ni chuan Play Store atang ni WhatsApp Messenger khan update la khang WhatsApp Messenger feature thar te kha i lo mu ve in i lo mang tang khai ve thei don ani ole tun tu mata na kan video chu ati jong khalo ni le sri sela clear tu te jong jong in java in du sakna kala na cheu